Mında var indi, istasıra var, meyve var. 60% indi bu sumközlerimizin reykot. Mexanizatsiya qilishtirga kerak, bir oshadi. Qabillashtirga kerak chiqsa. Endi bu musiqalarga olib beramiz, olib, yana ustuna qarashdik. Qatnashga o'sish qilmaydi. Oplata necha qanda? Oplata o'z bilan o'y birlada endi. Agarda biz likosni bitiramiz desak, eng birinchi eskisini seminarga kerak. Birinchisi endi o'zimizga veterinariyadagi ena bilan ishlaydi desak endi har endi bizning qatnarazda pishib o'tdi. No ikkinchi yo'l endi bizning imенно shu o'z pishiramiz. Birsini обязательно pishiraydi. Bu endi Notion doказанный bir, men birinchida boshqa keta olmaydi. 860 1200 gektarni berib qaraydi bu. 200 gacha shunday shunday. 12 metrli beti. Misal 12 metrda 400 Mana ha o'zgartganda dutda tikkanlar mana. Ikki orasi keng, aram turaytilgan, solam tig'ilmasqa esa ham olgan barliq kultivatorlarning da mana aytganlarning endi Belotto firmasining shunday prужинный mexanizm bilan qilib qo'yilgan. Ishlagan vaqtda limon ichib kirib ketarkan degan edim. Iksanmayalar. Ishlagan yeri sifati teranlikni saqlayo. So'ygan simmaydi. Bucaklarda endi hozir to'g'ri bitirgan siziq bo'shashkichlar, aysiz bo'shashkichlar da bor bunda. Shunda o'zbekistonda aslida jilla o'rni borani boshqalar ketgan so'ng barliq jilla remont uchastkalari bo'ldirib bitirdi. Ondan so'ng tugasini yo qo'shiqlab zo'r remont uchastligi bo'ldirib bitirganda uning ichida traktorlar, to'plar, texnikalar ishda qoldirilmaydi texnika. Hozir iplab bilan ketamiz, omborga tushamiz mashina bo'yicha pozitsiyani bilmayincha Oral, so'nggi 2 yilda qurilib bo'ldi bitindi, so'ng oldagi 2 yilda 2020 aytmayman. Shunga qaramasdan, shunda mana Yilmaz Shevizning agronom bo'lib, Yilmaz Fakizish barliq agregatlarni kelib, zo'r ting'isizlik bilan ish boshidan oxirina qadar olib bora. Ish bitgachdan so'ng mana bizga to'shagan endi butun mexanizatorlarni har birisini individual yoqin kelib, har birisiga xarakteristika berib, Qo'shiqlarini pishirib, oshatib, uyga uzatib jibaraydi. Bütün kompaniya bitkashtinda, shu bitkashtinda work bitkashtinda karmazagatovka, даже qizlarimda 3-kunlar 2 martadan qutlab o'tadi endi. Unda zo'r ittirib, ammo bir o'ydan o'xshamagan bitin gradifoyning qismlari ekan, bitin shunday biri. Butun yerda shutlag'anlayman, shunday nima, unda harakatni olib bora. Bunda kelganda endi birinchi omosh oltatib, aning bilan boshqa сөйләшәбез, ondan so'ng quyilishlar, qaytadi vопросларni. Sizga, afqoy. Aytgan şey dağlar xo'jaligida so'nggi yillarda bizning evatkana seminarlar bilan ishlov olg'a ketdi degan kerak. Bari yani 7% qolgan shaqlari yuqori reproduksiya, aslında massiv reproduksiya qolgan edi. Endi bugungi kunda xo'jalikda 100% bizdan yuqori reproduksiya. Yangi sortlar qaytarib bilan da mana biz so'nggi soatda kirgashanda qarabmiz, ko'pchilik boshqa turli kultura. То есть xo'jalikning bugun yozishga boshlarga 100% yetarli ko'lamda seminarsi qaytgandirliklari Qaytası ekmek semina yok. Aytırga kerak. Endi bugungi kunda barliq tur nerede seminarda işleri ko'lamda hazırlanib qo'yilgan. Bunda endi suvni soldim, og'ini soldim, temperaturani qo'ydim. Kech qaytib ketdim, ertan kiloga suv jipjala bo'lib tura. 25-32 gradusga qadar agregat qilib apardim, nasos bilan zapravit etdim. Agregatni qo'shdim, avtomat ishlaydi. Va ketdim ikkinchisini zapravitlarga agregat ishlaydi, olib keldi. Zapravitdim. To'xtamisha уже ikki agregatni, ikki neni zapravkani ishladim. Kunlik norma уже ishlanadi. Bir to'xtamisha. Shunday bo'lgandan bizning mana bu shilak bilan da sulupda yurishda o'rtagan neni, og'uni tuga unda butunlay birda avtomat beradi. Shuni bu 70 ming taraf bu. Hozir rahmatlarni ishlab beradi. Yo'q bunda. Shunda bizning barliq kompaniyalar qo'shilib, kerakli ratsion bo'yicha o'yinga tatashib o'tgan furaj hozirlab jiberiladi oziq. Поставляйте endi bunda kompaniyalarni Lira Farm kompaniyasi, shuning bilan ishlaylar. Necha turli kompaniya qo'shilib bo'lganda? Ikki turli kompaniya bilan itdan qaytgan. Qolgani endi o'zining boylig'an shunda turlikka oziqni shunda uyib qo'ya,
Hem şuna faydalanır bu. Görüp turasız azıqında yeterlik. Urap jiyuğa kadar. Başka yılını bittiğinde susul azık bilen de jafalanaydı. Bu yıl hıcalıktan, uyaktan probleması yok. Başlanmagan bazıların teginde bargaçtan qarab öterbiz. Yağmur olmadı. Yağmur da sebebi şuşunda dozu bilen işlep keler. Tatuğuna kollektiv. Adi indi bunda. Adi sistema ilk kişi şuşunun bilen hıcalıktan alıp bara. Bir degen barada var burada bitinde. Topuğumuzda bizden 2 saat yeterli köyünde alıp qaytılgan. Bunda bizden içki yatta, hatta bizden kurbağa süresi onda bizlerine. Koyup bütün tür uzluk da var. Anın da buna bu yüzlernesi kaşları isparsiyeti hocalıkның özü yetiştirgen. Bizden köp hocalıklar, köpçülük hocalık, köpçülük hocalık, köpçülük bilen seminasını satıp alırga planlaştıra. Ana bitin özü bizde östürüge bula köpke ışılıktır binde var bizden hocalıklar şunday ne bilen жылына koygan neyini planını cidden alу diye bilen maksadı bilen. Dürüst eybertüge, ol kıymetke şaga. Bugünkü günde bir kilogram distirna ırlığı 350 sım tura. Seminalar var şu partiyalarını kabinde köpke. Şu benim eteslikliğine neydi? Yani Alğa hoşalığında alıp barılgan işlerinde bu, buzur işler bu. Onlarına uğurka danışan icap koymaylar. Bugünkü günge kadar bunda harekat var. Şu İmaz yetekçiliginde, İbnata yetekçiliginde. Ulduk Fatma kızını attıra gerek bittiğinin başlatıp beraber ilk operasyonu attıra gerek. Şöyle temin edip alıp barao. Özüne göre onun çıkımları da zorguna. Ambar hocalığı oyuncular şunu edip bitirmek gerek. Bunda kızıyız zaflar başkalarının şekilli rekonstrüksiya ötmegenleri var. Bu senin minus bulupta, zor minus ayma. Suşu kıyıp bittiğinde bunda iska oyun bulsa dayma. Şuma satıp katılmayın da. Suşu meselesi oyuncular da senin ciddi bitmeyi. Altağına yarayıp kurup tutayındı. Umarka vaktinde son yıllarda Uşu eybirlerinde sana basın yazası ola. Bakaz skatlarını ciddi. Şu Hocalıqtaga jorgana qarab oyog'ini suvasin deb bitindi. Unda 3-yilga aşkıncha da endi mana idan o'tlab o'tgan ema. Shoma bizning hozir sifatli beton bilan ta'min etilgan uyushmalar bor bitindi. Erkeniki bor, oqtanishning o'ziniki bor ema, jeyib beruvchilar da bor. Olay birlarga da e'tibor etsak, bu mana o'sha sifatni bitira turgan bir bo'lib turib bitindi. Bu davlatlar o'sha yangadan moy ayında bu davlatlar aqabasdan bunlar cho'lar bular. Oyrim yo'qabil, yangadan qarab tushishgan. Ya, o'g'izlarga qaray, Radifa o'ynatinglar, Zayda Radifa. Manda bizning sredniy vesi 4 metr. Manda endi o'zi men oy sayin 20 shosh o'giz sotib boraman. Meni nega solingan u? Tartibga her oyda 20-25 qo'sh o'gizni sotib boraman. Million 600 ming pulay. Zarplataga başta yetadi. O'gizlarningina o'xshash. Tegenda bereke gruppa, onda 79 bas. Her uşuğda oğullarım bunda kuşlarım. Zaten imene papanı yetip durabı. Bunda toza at bilen qaraylar bunda. Gormana mikse bilen toratıp yasıybızda. Şunu at bilen tevap görüp boşaltalar. Her gruppada toza bir kişi. Buna mügüzleri yandırılgan. Mügüzlerini de yandırıp barabız. Ana başta benim bir gruppanı, olu gruppanı kakanamızda var, qolganlari o'zi shu izga kirib ketdi va Viktoras meni yondirib boradi. O'zi vaqt yetdi, yondira. Buna bir yil endi o'tarni o'zini aytdim. Men enkata turbasidan yasatdim, balakagina, hali erkin. Bu yoqda eshaklarga o'rinlari bor. Radimning o'zini aytdim, balakagi yutarlari. Bag'anaga qadar ne, bag'anaga bu yoqlarni aytdim. Ag'ibasdim. Litni lagerin bitirip şurakayga yasalım bitinde zoraytıp kapalitinden bilen malaka provod bilen bitinde da tozu zaylı kadar biz kopka yıkama manda oza nige qora olsalar firmalar madalar bütün şurakayga kaplatırgada zaylı iskostuğunu kaplatırız bitinde onu rahatga çıktık endi bu firma boyunca şulay dersi kitabı sürüldü.
Bunda bizning 60 baş sıyır mana buda olası. Bir yılga çıkkaş былтыр endi biz 700 baş buda olduk. 210 tona buda oldu, 490 sıyır buda oldu endi. Bizning fakıtta 550 baş tohum sıyırı var endi, 490 açıkta yeri. Bizning bütün ilerge turu kile 490 sıyır buda oldu, 200 tona buda oldu, 700 baş. Bir yıl oca mana fevral bilen yanvarda 140 baş buda olganik. Her Mart ayında 95 götüre, bugün siginde 40'a var indi. Mart ayı bitken çıtağın 55 baş buda oldu. No biz endi zadaniyda kada şaka-şakmaz turda 700 baş buda okuyulgan bitinne bizning 2021'ge zadaniyni öteyşek biz. Mında endi bizning Radinli skotnigi var, oyri, radinli dayarkısı var, zo'qorovchisi var. Еще tag'in doполнительно bir xotin qizni qo'ydum, ol butun chistalıqat bir şey deyildi. Bitkilarni qarta ne? Dezinfeksiya saylar. Bunda endi radinli yaptığında her vaqtda tertib bo'laga chista bo'laga tegish ketildi. Bu qislarni sıyırkıra, sıyır bo'laga shab keta, o'sha chistartarız, dezinfeksiya saylar. Дальше что это поралось? Süt boyunca da bir gruppalar. Süt boyunca endi bizning bugungi kuni nabis aytib ketdik vaqtida 8 tonnaga ortiq chiqdik biz hozir. So'm boyunca былтырга qaray 1100 kilogram, süt sotuv boyunca 1700 kilogram bizning plus былтырга qaray. Bundan endi 12 dayarkı var endi. 12 Olanın apmenli dayarkalar da var. Bu yıl apmenli dayarkada habatamaştı. Şöyle eskirak, bir şey itirak gerek yol iteler. Koysanın yol itesi kiler, biz her günler, bunar günler yol alır. Apmenli dayarka alıştırav etiydi. Onda bizden 4 kişi işleyler. 800 gram patolojik şot, 800 gram belkova esnis, toza qo'shiladi, oq bora qo'shiladi, butunay bir qo'shiladi, tortiladi. Dayarlarga her birisine qopchiq yozilgan. Shunga qarab tutiralar. Ratsionga ilgis texnik bergan ratsionga birisi bunda traktor bilan kelib, mikserga solib turadi. Har gruppaga o'zi ayrı. Ilgis yozib bergan ratsion bo'yicha shuni solib turganlar, ilgis o'zi kontrol etib turadi. Har tarafga traktor solib chiqadi. Agarda tag'anda balnitilni Oşa bitireyken, gitmeyken, ikinci günde korayda tağın üstüte orttıra ya kimite, kolay eken kimite, gitmeyken korkturta. Ondan indi ilgili de kontrol edip durar. Bana şimdi tertip bunda. İki dört aylık bulavlarında bunlarga süt şeyler bilen, pre-starter verirler, bütün sorular neyle bütün olduğunda Oylasa var bitinden oyuna 1 kilo 100 usus verdiler. Bir oyuna 950 gram usus verdiler. Mana fevralda kun to'g'rak bo'ldi, onlar da kerak bo'ldi. Yanvar ayında kilo 100 usus verdiler bular. Mikro klimatlarning yaraybat. Bunda конечно sayın yok ручной. Yerisine kun sayın fotoğraflayıp çağırıp kullanırlar. Bu былтыр dekabrda ham bu yil yanvar, fevral bilan mart oylarida qovlagan ilarida. Bunda mana shu turaqda bugungi kunda 1300 kilogram süt olib, bileti 92 baş bunda bileti 14 kilogram siyagaydı. Agregatlarni yerine tartib, osqa shiremine kadar chiqarib endi qirib qo'yarga bo'la. Bu jorliq tushmay fakat hali kunlar salqin tura. Shu vaqt oralig'ida bizning remontlangan agregatlarni borsunda chiqarib, tizib qo'yarga mumkinlik bor. Mana bu ülüşte hozir bizning seminar bo'ldi, o'tindi 3-yil shu vaqtda kirib ketgan edi. Chistlatib qo'yalar. Orasına texnika bilan kirib jirmaylar buning. Yorilmaydi birinchidan, u shira shunda kelib bitiradilar. Salqin bo'lsa da endi jil uchastikda bu yoq chiqarilgan agregatlarni tizib kelib qo'yarga to'liq mumkinlik bor. Quyosh qorayib mumkinda. Kontrolga olib, MTP mudirlari
bu işni tez arada boshqarib qo'ysak edi. Chunki bizning aprelning 10 kunligida Avыл xo'jaligi ministrligi priyomkasi kelya, anangana tugul o'zi bizga ayriyatlarni әзерлеген ta'min etish maqsadidan, tezlatuv maqsadidan bu ishni boshqarib qo'yaylik. Mana bugun birinchi deb boshladik bunda. Hujjatimiz olayversa Nur xo'jaligida elektrik kibrik bo'linib ketib turgan xo'jaliklarni qarab bizning Avыл xo'jaligidasining ham boshqa uyushmalarning injener texnik xizmatkorlari yo'q. Bir komissiya qarab berishak. Шуңа күп тапкырларда карап булмай, үзегезнең булган илгечләр белән ибәтеп әзерләп куябыз. Без киләбез, бер карайбыз, максимум 2 булар. Сүз китерлек булмады. Аларны хәзер запчасть белән тәэмин итеп ремонттан оештырырга кирәк була. Комбайннарны инде хәзер карасында калганнарны кузгатмыйбыз. Әгәр дә шуып алырга мөмкинлек була икән, узагы ремонтны башларга була. Яңадан соң ул механизаторның шәшүдә булуын, ул механизаторның турагышта булуын исәпкә алсак, яңадан соң инде икенче комбайнга утырачак бит инде лайма. Шуларны исәпкә алып, буш вакытны эш белән тәэмин итү максатында әйтәләр. Монда төп кирүнең сәбәбе шул. Җылы участок бар дип әйттем. Тырмаларны ремонтлап куйдылар вакытында. Комбайннарны ачык һавада саклауга кую өчен барлык таләпләр дә үтәлеп саклауга куелды. Комбайннар төзек дип торабыз. Узган ел әйбәтләп ремонтланды комбайннар шапты яңа бит инде. Күзгә ташланып тора менә. Шапкыш кайта, Алла бирсә, хуҗалыкка тора заказ ителде. Һәм турагыш кайта хуҗалыкка 1680 һәм кысылу шапкышы. Культиватор кайтты бит инде. Технический переворожение буенча хуҗалыкта хәрәкәт бара. Фермага кайтты бит инде безнең бер миксер. Асында күреп китербез. Мастерской буенча шушындый хәрәкәт. Монда безнең түбәсен ябасы булган Алифа бу зданиянең. Алла бирсәйме, аны син мастерской дип файдаланасыңмы? Баргамы, аннан күрер. Аның каркасы әйбәт зданиянең. Үзе карап бетерсең, планлаштырыла безнең бит инде 15 майга кадәр апрель запларына растворный узел, заправка урыны бар монда. Су китерләчәк Рогачкадан инде инде. Заправка урынына Элек агрофирмасы рәвешендә безнең яңгышлары белән растворный узел планлаштырыла. Заправка инде монда эшкә кертелә. 2 яңгыш куеп, шундыйрак планнар куела. Аннан тагын сүз керер. Монда әйтәсе фикерләрем бар. Безнең тагын шул гербицид агрегаты кайтасы бар. Яртысы түләнгән. Менә эшләп татаграфия эшли. Багаларны көбөк инде. Монда инде минем яңа елга хәтле bütün sirkoz maşinalar ремонтланып беткәни. Механизаторлар үзләре инде bir kişine de işten bırakmayayım. Bütün içinde biz kişi iten. İlkine güne işte, kış günü ide yatmıyorlar. Bütün içine de işte varız. Zaten müşterilerine yaşarken gerek. İş var mı yok mu? İş bilen biz kişi iteriz. Ondan sonra şimdi yoğun ayımdan sonra bütün teknikalarını da remontla bitire yazdık biz buna. İşte getiriyor remontladık. Kasım saatine karab kusura remontladık. Bir kamaz kapitalni remontlarına bitip şaldalanıp kaytası var. 23 tekas motorga bizning bütün texnikamizda çığa. Bütün texnikamizda çığa. Mexanizatorlar bilan bütün içinde netilgan, ta'min etilgan bütün texnikada mexanizatorlari var. Mana yangi qaytgan shapqishga gana bir kishi qo'yasi bilan yaxshi kishi kerak ekan. Shundan sonra endi bizning alay problema yo'q. Xo'jalik 135 traktor var. 2 KG100 var. 2 850 traktor var. 150 512'de 21 412'de 21 582 280 4'te bizga yetadi. Bizga yetadi. Bizning endi asnomdan kecha vaqtida da sol yer ishkartu bilan bizning tadqiqotlar kelib chiqartirgan. Bizning agregatlar 4 agregat yeri bo'lsa ularni tez kunda kecha so'roqlarida bilan chekib chiqamiz. Bizning problema shu kultivatorlar bilan bo'latirgani, elektrik kultivatorlar taqalab netib yo'qolanatirgani endi mana bular hozir 2 kalsium sotka 2 nega 1 kalsium sotka yana discovery diskator bor anaqa
Bizden dəlişə kirək bula qaziydi 35'ke основной обработкаға bir Агрегат. поверхностный обработка өткәрә торган күздән bir агрегат kirək bula. Менә бөтенесе дә комплект булып бетә. Ул гитлер бар иде син. Менә глубоко рехләтерләр бар, бөтенесенең кезе бар. Инде аналиткасы нашарак салынган, нормаларга туры келмей. Монда бик ашатырга ярамай салым сыерларына дип әйтәсем килә инде. И силоска килгәндә, силос безнең 69 мең сыерлар салынган. Бик яхшы нормаларга туры килә. Инде рационга килгәндә һәр безнең рационнардан үзләренең рационнарындагыларның ике төрле синаж бар. Әйткәнчә инде аналитика синажы бик бармый салым сыерларына. И нидә качествосы да әшәкелдәнең. Шуңа да без аны рационнан алып ташлады, нагальканы ана калдырды. И монда инде үзләренең рационнарында патык юк, печень юк, и бер төрле премикс кирәк. Булар өстәлде дә и үзләренең рационнарларының начар түгел дип әйтәсем килә иде. Ну бары килештерә кирәк бары burada. И менә әйткәнчә инде сухое вещество безнең җитмәй, аны күтәрер өчен сухое веществоны печень кушабыз бит инде рационга. Инде нигә азыкларның туралашына килгәндә, азыкларны азрак тура битерә кирәк, потому что монда җитмәй, фураж составын арттырдык рационда. Фураж составында җитмәйрәк ямда, салым сыерларына. И плотный рубцовый безнең юк. Бакты инде полностью. Шуңа да мәсьәлә әйтәсем килә. Печән өстәлек рационга. И шу рацион белән ашатсалар, полностью шул 20-25 литр süt soğa alalar tağla. Хуҗалыкның савым сыерлары һәм ташланган сыерларының канына анализ ясалып, савым сыерларының анализына килгәндә каротин буенча безнең норматив 37.04% миллиграмм алырга тиеш. Безнеке хуҗалыкныкы 0,29 каротин буенча савым сыерларының каны түбән. Аксымга килгәндә, аксым безнең норматив буенча 8-6 чаклы, ул бара безнең 8,153 миллиграмм процент белән нигә сыерларганың аксымы җитәрлек концентрат керә. Менә микроэлементларга килгәндә, кальций белән фосфорга килгәндә, менә рационнан, үзләренең рационына караганда, монда мел кермей. Шуның өчен кальцийның түбән, кальцийның составы түбәнрәк. Ул безнең 12,5 чаклы миллиграмм процент булырга тиеш, хуҗалыкныкы бара, унда 7 белән. Бу инде моңа обязательно рекомендация мел өстәргә кирәк рационга. Или мел, или ниләр? Монокальций-фосфат. Мел Кальций содержащий. Кальций күпме васыра әйтә, менә мәсәлән, 100 грамм мел бирелә. Күпме кальций васына әйтә? 100 грамм мел. 100 грамм. Аның өчен инде рационга өстәгәннән соң, канны алып килеп лабораториядә тикшергәннән соң, соотношение ясапылар кальций белән фосфорныкын. Монда 100 өстәдем дип кенә ышкырып әйтеп булмый инде, канны тикшермичә. 100 грамм мел. Кальцийның үзләштерелүе өчен сыерларның инде хәзер бутарга чыгып, менә кояшның самый актив вакыты, анда менә витамины да катнаша бит инде. Әгәр дә синең күпкәдер кальцийны өстәп, синең сыерың активны матсуян кояшка чыкмаса, кальций әле үзләштерелде дигән сүз түгел. Шулай кальций да, шулай фосфор да. Buna kalsiyum fosfat vergəndə, məsələn 100 qram, 120 qram kalsiyum vergən vaxtda 100 qram ana bu müəyyən süt bilən bir də 20 qram suvatını yapar. Apur bilən günə o sayın tutmaydı, bana kalsiyum fosfat və 3 kalsiyum fosfat olarak gəldi. Bana başqa şey, lekin şöyle əylində etkən. Hem обязательно аларга менә хәзер кояш нуры. Хәзер ярамысының нәрсәк менә хәзер ташланган сыерларга пешегән. Ташланган сыерларның каротиннары түбән. 0,17 миллиграмм процент, ул безнеке шушы 0,37 булырга тиеш. Түбән. Һәм аксымына килгәндә
taşlanan sıyırlarının тоже aksam prosenti bik don deyip eğitmeseydim, 7'de 39 çığa olmasın. Mınağında bizim iki sıyır, bunlar bizim buzağlanan sıyırlar. Mınağı 89'da 28, mınağı 32'de 68'in sonunda sıyırlar. Bunlar buzağlanan sıyırlar. Mınağı ne için biz su hastaylarını iki gruplara bölerge deybiz. Indi buzağlarga kolla 21 gün bulga ayırganda bizim bütünü arastoyanına pişirge diye su hastaylar. Mınağı bunlar şunu anlata. Eğer de bizim bu 21 gün buzağlarga kolla sıyırlarını ayırganmızsak, bizim bu mikroelementler bu şaklı düşmesi. Mınağı kalsi 9'da 8'ge düşken. Bunun indi okulu plotlu jitkis bilen, mında kalsi çıkıp kitken, fosforda çıkıp kitken, mına 5'te 1'de bilen ko'rsatdi. Oqsim 7'ge düşken. Hem mında tag'in 7'de 11, mına menim aytasi kelgan fikrim endi buzovlar oldindan gruppalarga bo'lsak, eybek bo'ladi. Bu xo'jaliklarga bo'linmagan. Buzovlar oldindan ratsionni pishirgan bo'lsak, bu bunday natija bo'lmasdi. Vitaminlarni qo'zg'ov, bu vitaminlar основном bizning istashlatishda organizm bu vaqtda shunga butun tiriklikni vitamin bilan qozib chiqqanda durustroq bo'lar. Bu farida parametrlar. Leykozga kelganda endi xo'jalikda bizning 60% leykoz. Bunda endi so'm sıyırında 68%. Shunga тоже схема tuzdik. Ular bilan soglасоваться etib, shunga разделениeni xo'jalikda обязательно былтыр ishlay boshlaganlar разделениeni. Endi sabab bilandir elektrikchilar bu sababmi kiri qo'shilib sababli bo'ldi. Shunga bu yildan polni разделение yasara kerak. Siz sxema taqdim etding. Biz sxema taqdim etdik, дорожный karta tuzdik, pullarni berdik. Mana rezultatın qo'shan ko'rina boshlaydi. Bunun rezultatı mı hozir yozib мероприятиeni tan olamiz da уже şeyga уже yozib мероприятие. Yo'q, kuzga rezultat ko'rina, harakatin deyman. Harakatni уже mana martda, aprelda уже kuchaytira boshlagan. Boshlaysiz. Владимир Мартышкин. Вот мы приехали из города Москва. Компания наша называется Verum Bio. Bio. Да. Qozon Expo'da bizning выставка bo'ldi boshqa. Nanotexnologiya bo'yicha shunda yigitlar выступать etdilar. Ondan so'ng Qirg'izistonda выступать etdilar. O'zlari rezultatlari qilganlar испытание. Shundan distansiya yetakchisi ko'rib olib, mana men bilan сөйләшеп, ularni chaqirib kirdi, birinchi bitirib bunda. Что? Все продолжаем. Да, все верно. Вы говорите, нас пригласили на выставку. То есть наша компания занимается диагностикой заболеваний у животных. То есть чем мы занимаемся? Мы поставляем наборы для ИФА-исследований, экспресс-методы по исследованию заболеваний, в том числе и для выявления стельности. Вот. О результатах своих работ мы выкладываем статьи, да, на электронных источниках, в электронных газетах. Вот мы выложили одну статью, Министерство, собственно, Республики заинтересовалось, управление по племенному хозяйству заинтересовалось, и нас пригласили на конференцию. В принципе, вот, сюда мы приехали, чтобы на практике показать, что это действительно работает. На практике, да, мы отобрали пробы и вот получили вчера положительные результаты, ну, в которых мы, в принципе, не сомневались. Цельности, он вам, в принципе, сейчас расскажет все. Так. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Поговорю с вами сегодня про стельность и про экономику предприятия. Почему нужно диагностировать как можно раньше и для чего это делать. Стельность – это хорошо. Не стельность требует действий от ветеринарного врача, от зоотехника, от инсеминатора, чтобы корова как можно быстрее у нас стала стельной, принесла нам теленка, принесла нам новую лактацию. Так, здесь мы видим, из чего складывается, так скажем, жизненный цикл коровы. Это лактация и сухостойный период. Маленько расскажу про период после отсела, который называется сервис период. Он бывает оптимальный, фактически управляемый и неуправляемый.